Haleluya, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, umwami ahimbazwe. Haleluya, shimwa Yesu, n'urukundo rwe Yesu shimwe, nibyo bituma tudashira. Haleluya, haleluya, zategereza nizeye ibyo wambwiye bizasohora. Iki gitondo yo tegereza Imana, shimwa mwami, tegereza imbabazi z'Uwiteka. Niyo mwaramutse, tegereza imbabazi ze n'urukundo rwe, ibyo bituma tudashiraho. Zategereza, ramburira Imana amaboko, bwira Uwiteka ngo ndagutegereje mwami. Iki gitondo ndagushimiye ko umpaye ubuzima, kandi ndacyagutegereje, ndacyagutegereje. Imigambi yawe ni myiza kuri njye, ndagushima. Ndacyagutegereje kuko kuri njye ibyo ugambiriye ni byiza, si bibi. Haleluya, haleluya, yuri njye ni myiza, nzakomeza nkwize kuko utayobya. Nzakomeza nkwize kuko utabeshya. Haleluya, Yesu ahimbazwe. Tegereza Imana, tegereza imbabazi ze kuri wowe ziriho ku mazina yawe. Ntabwo abeshya, ntutegereze we gusa. Haleluya, ngiyo mwaramutse, tegereza Imana, humura, komera, kuko umva ko nakubwiye, imigambi ye ni myiza kuri wowe, myiza, yego, kuko imigambi yawe Mana kuri njye ni myiza. Nzakomeza nkwize kuko utayobya. Nzakomeza nkwizere kuko utabeshya. Yesu, imigambi yawe ni myiza kuri twe, ntuhinduka. Yesu ntahinduka, humura. Tegereza Imana, ngo abamutegereza ntacyo bazabura, abamutegereza ntacyo bakena, abamutegereje ntabwo bamwara. We guma mu birindiro byawe gusa umutegereze. Neza nkwizere kuko utayobya. Tegereza, humura, ko neza nkwizere kuko utabeshya. Reka dusome nyuma yo kumva mwaramutsa y'uyu munsi yitwa tegereza. Tegereza Imana, tegereza Uwiteka, tegereza imbabazi ze. Imbabazi ze n'ubuntu. Muri uku kwezi kwa karindwi twari twahawe ijambo rivuga ngo imbabazi z'Imana zijyana n'ubuntu. Ubuntu Imana ikunda kubukoresha, ikoreshejemo n'imbabazi nyinshi. Reka dusome Yuda igice cya mbere umurongo wa 2. Yuda igice cya mbere umurongo wa 2 haravuga ngo imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe. Haleluya. Yuda igice cya mbere umurongo wa 2 haravuga ngo imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe. Tujye kubyatura kuri uyu munsi wacu Imana iduhaye iki gitondo, ijambo riduherekeze umunsi wose. Bivuga ngo imbabazi n'amahoro bigwire muri. Ni ukuvuga ngo imbabazi z'Imana zomatane natwe, imbabazi z'Imana zigwire, imbabazi z'Imana zituvugire, imbabazi z'Imana zidutambutse, imbabazi z'Imana zomatane n'amaboko yacu, imbabazi z'Imana zomatane n'ibirenge byacu aho turi bukandagire, dukandagire mu mbabazi. Aho dushingura ikirenge tugitereka mu mbabazi z'Imana. Uyu munsi aho turi bujye hose, ibyo turi bukore byose bigendane n'imbabazi z'Imana. Aho turi buce hose imbabazi z'Imana zomatane natwe.
mu nzira zacu hose dusutsemo imbabazi z'Imana zikorane natwe. Ibyari bikomeye, imbabazi z'Imana mu rugendo rwacu rw'ubuzima bwo kubaho byorohe, kubera ko imbabazi z'Imana zaraje ziriho. Haleluya. Nuko ni ukwezi kw'imbabazi zijyana n'ubuntu. Imbabazi z'Imana rero zomatane n'amazina yacu, zomatane n'ubuzima bwacu, zomatane n'ingo zacu, zomatane n'abana bacu, zomatane n'abo twubakanye. Imbabazi z'Imana zomatane na buri wese. Imana yatubabariye ibyaha, Imana ihora itubabarira, n'ubundi izo mbabazi zigumye, zigwire, zigagume, zitsindagire. Haleluya. Ziyongere, zigwire. Haleluya. Uyu munsi zikore mu izina rya Yesu Kristo. Ngo imbabazi n'amahoro. Amahoro turayakeneye. Ukeneye amahoro mu mutima wawe, nanjye ndayakeneye. Aho niba agumye agwire, yiyongera, abe menshi, tube mu mahoro. Imitima yacu iturize aho ngaho mu mahoro. Amahoro, ng'imbabazi n'amahoro. Amahoro mu miryango yacu, tubwire Imana ngo Mana, amahoro yomatane n'imiryango yacu, amahoro yomatane n'urubyaro rwacu, amahoro yomatane na buri muntu wese uri bwumve iyo video cyangwa se iyi video. Amahoro agwire, abe muri twagumye kugwira. Amahoro abe mu nzu turimo, mu mazu turayemo, mu nzu turimo, mwabo tubana, mu baturanyi bacu habemo amahoro. Uyu munsi amahoro mu kazi kacu habemo amahoro. Bari bafite intambara mu kazi, amahoro anesha ibyo bintu. Amahoro, ibibazo bikemuke mu mahoro. Bari bafite inama no gukemura ibintu bikemuke mu mahoro, mu izina rya Yesu. Haleluya. Bigwire muri twe, bigumye byiyongere, bigumye bidusesekareho, bigumye bidudubize, bigumye byuzure mu izina rya Yesu. Amahoro mu rubyaro rwacu, amahoro aho turi hose. Natwe kandi aya mahoro duhawe tuyahereza abandi, tuyahesha abandi nabo nibatuvugishe, nibatubona badusangeho iyi mbuto y'amahoro. Haleluya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ngo bibe muri twe bigwiriye. Haleluya. Aya mahoro agumye agwire amahoro mu gihugu turimo rwose. Igihugu urimo ucyatureho amahoro mu izina rya Yesu. Ubwo ngo Mana, uyu munsi amahoro abe mu gihugu cyanjye, amahoro abe ku kazi kanjye, muri komine utuyemo, mu mudugudu utuyemo, waturemo amahoro. Prefecture utuyemo cyangwa se intara utuyemo, waturemo amahoro. Amahoro agumye agwira. Amahoro mu butaka, bahinzi bahinge, babone umweru uboneke mu izina rya Yesu. Amahoro mu matungo yacu, amahoro mu buzima bwacu. Amahoro turayakeneye. Niba hari ikintu kiruhije isi cyangwa se isi yirukaho, amahoro. Ariko amahoro atangwa n'Imana, nta kwasa. Rero aya mahoro tugeneye dukeneye, niyo turi kuvuga ngo amahoro agwire muri twe, mu buzima bwacu, muri ejo hacu hazaza. Bigende mu mahoro, ibyo dukora bigende mu mahoro, ibyo twifuza tubibone mu mahoro mu izina rya Yesu Kristo. Ngo urukundo turarukeneye. Urukundo rwuzure mu mitima yacu kandi turutange. Urukundo rwuzuye muri iki gihe, urukundo rurabuze. Ahubwo se ruragwira, rurahari. Hano ko Yuda yavuze ngo imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe. Burya hagwira ikintu cyari ngo bigwira byari bihari. Niba nta rukundo ufite, rusaba Imana. Imana ngo Mana, umpa urukundo. Uyu munsi usaba Imana urukundo. Niba hari urufite, rugumye rugwire. Rugwire urukundo rwuzure muri twe. Rugwire abadukunda badukunde, natwe kandi tujye gukunda abandi. Iyi mbuto y'urukundo y'umwuka itugaragareho, dukunda abandi. Uyu munsi dukoresha urukundo. Ni ibintu bitatu. Imbabazi tuzikoreshe, natwe dutanga imbabazi. Tugira abantu tubohoye. Ugira abantu bohoye mu mutima wawe, nawe uruhuke, amahoro agusesekaremo. Urukundo, nawe ugira abantu ukunda. Ntitwifuze gukundwa gusa ngo badukunde. Urukundo rudusesekareho, rugumye rwuzura, abantu badukunde. Wowe utagira umuntu n'umwe ukunda. Iki gitondo nawe ugira abantu ukorera agasembore k'urukundo. Ugirira abantu akantu k'urukundo. Umutelefone mu rukundo, umuramutse mu rukundo, umwifurize ibyiza mu rukundo. Rwa rukundo rw'abana b'Imana rw'abajya kwa Yesu, abajya mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Rero urukundo n'amahoro, imbabazi n'amahoro n'urukundo bibe muri twe bigwiriye.
bigwire kandi tubikoreshe, tubitange, tubiha abandi baza badusoromeho iyo mbuto y'urukundo baturyeho. Umuntu naza akarya kuri iyi mbuto y'urukundo yawe, ashimira Imana. Umuntu naza akarya kuri iyi mbuto y'amahoro, ashima Imana. Umuntu naza akarya kuri iyi mbuto y'imbabazi yawe wari ufite, ashima Imana ku bwawe, anezererwa Imana. Avuga ngo nahuye n'umudamu, nahuye n'umugabo, nahuye n'umusore, nahuye n'umukobwa wuzuye urukundo, tukunda abantu, abishimira Imana kuko we yarazi ko abantu bafite urukundo rwashize. Ariko wowe wumvishe iyi audio wisubireho nawe uvuga ati ese ubu ngubu urukundo ndacyarufite cyangwa rwaragabanutse? Oya, imbabazi z'Imana n'urukundo n'amahoro turabikeneye. Ukubyifuza nawe ubiha abandi, ubihesha abandi, ubyifuriza abandi, ubiharanire mu bandi. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Mana nyiribihe, Mana idukunda, turagushimiye ko uyu munsi waduhaye umunsi urimo imbabazi. Muri gahunda y'ubuntu wazanye, muri porogaramu y'ubuntu y'uyu munsi, harimo imbabazi nyinshi, harimo amahoro menshi, harimo urukundo, kuko biragumya kugwira. Hari ibyo wari waraduhaye bigumye bigwire, abo byari byarashize wongere uzuze mu buzima bwacu, wuzuzemo abadukunda, wuzuzemo uru rukundo nako dukunda abandi, wuzuzemo amahoro, kandi aya mahoro nuriyaduha natwe tuyahe no ku bandi. Wuzuzemo imbabazi zidusesekareho, kandi natwe dutanga imbabazi mu izina rya Yesu. Haleluya. Imbabazi n'ubuntu, imbabazi n'urukundo byomatane n'amazina yacu, byomatane n'ubuzima bwacu, byomatane n'imyaka yacu yo kubaho, byomatane na buri saha y'uyu munsi n'umunota wose by'uyu munsi. Imbabazi zifatane n'umunsi wacu, amahoro afatane n'umunsi wacu, urukundo rwawe Mwami bifatane n'umunsi wacu, tubikoreremo, tubigenderemo, tubibemo, tubisengeremo mu izina rya Yesu. Mu bacu Mungu haboneka amahoro, imbabazi abantu bababarirane habonekamo urukundo, mu bana habonekamo amahoro, abantu bababarirane habonekamo imbabazi n'urukundo. Mu miryango Mwami turasenze igitondo habonekemo imbabazi, habonekemo ubuntu, haboneke kubabarirana, habonekemo urukundo. Mana, aya mahoro yasuka sesekara akwire muri buri cyumba cy'imitima yacu, muri buri nguni y'umutima wacu, muri buri nguni igize ubuzima bwacu, imibereho yacu, bigwiremo mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, turagushimiye Papa, turagushimiye kuba turekuriye imbabazi, turagushimiye kuba turekuriye aya mahoro, turagushimiye kuba turekuriye urukundo. Hari naho tubikeneye twebwe tutazi bihagere, hari naho twe tubyifuza ariko tukabona ntari bidahinduka. Bihindurwe n'izi mbabazi, bihindurwe n'aya mahoro, bihindurwe n'uru rukundo. Urakoze Yesu. Amen, amen. Umwami ahimbazwe, umwami ashimwe. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Ukore subscribe, ukore share, ugira abantu byukije basenge kubw'icyubahiro cy'Imana. Uramburira Imana amaboko, uririmbira Imana. Haleluya, haleluya. Abasize n'urukundo rwe ibyo bituma tudashiraho. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Zategereza bizeye ijambo yambwiye rizasora.